chumkar ni sa takngial po in achun en lova chumnga ngot anin biak nu in Donald Trump chuan teram chu bom manga Iran be na ti top tura in biak na dokan kil turin alatlai chelo ti asoya Iran ramlal ber puithiam Ayatollah Ali Khamenei chuan Zionist sarkar hian atiswal chiawa ani diglo takin achea pathian du dan angin aso khokin asop chena sakhopang atidai mai heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. Iran be na chu kan himna ti der thong tu nuai bova awm ma lo zonga chunjom zel tur ani ti asoin Iran mi puite chu kan do hinang ma ni in nilowa kumsomli paruk zet nuai chia tu cheu in chunga lal hrot na run thlak tak kan do ani zo in zalen na ko la eng thuai to donin kasia ati et thung zu ni som pathum zirtop ni atang khan zu ni som panga pathian ni tu thlengin Israel chu Iran ramin alaral sai mek rengani chibai ule lalrem ruata khiang te kania tuntuma hian Iran laka Israel be pui thak na Operation Rising Lion le Iran ramin a chan let na Operation True Promise pathum na chungchang le akai hnoite kan bel chiang don ani zolai di channel hian bel chian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le ria dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Iran chuan nuclear ral thuama siam thei mai tur khopin uranium athlifim chunjom zela International Atomic Energy Agency IAEA Board of Governors chuan nuclear chungchanga Iran ramin kumsang khat zakwa somsari pali kuma Comprehensive Safeguard Agreement in aphute abo chiatia puang turin zuni som pani khan anin ko khoma thutlukna asiam zui zata Austria khopui Vienna a zuni som pani a ramsang sang somthum panga ZIO thukhom IAEA Board of Governors tazinga US UK France le Germany ramte telin ramsom pakwa in he resolution thlop zong hian vote an thlaka China Russia le Venezuela ram pathum chawin a thlop lo zong in vote an thlak ram dang som pakhat te ero chuan vote an thlak du lo Comprehensive Safeguard Agreement sang khat zakwa somsari pali kuma an siam ang chuan Iran ramin a nuclear kai hnoi thilte uranium athlit fim dan le athlit fim to zat te man atum dan le nuclear kai hnoya amalak na te reng reng dik takin zeb le thup then nei hau lovin IAEA nena a report thin turani a IAEA in endik na akal pui po in theito pa lo troi om zel tur an ni ma se chutiang thil chu a thlen to ngai lo awangin IAEA Board of Governors te chuan zuni som pani khan thutluk na hi an siam ta ani tun tuma IAEA thutluk na siam hi ram dang telaka englai ma a la thleng ngai lo ani a kumsom ni chunga atum khatna ani IAEA statute article som pani na C in atar lan dan chuan Iran ram chu hun bitiam reilo te chunga in soifia tura hria tir tur ani a in soifia na chu IAEA Board of Governors te pom theilo ani vai chuan IAEA chuan UN Security Council du dan kala che ani ti in UNO a report a thelu tanga UNO chuan chutianga lulul chhuale UN Security Council du dan kala khosalui ram chunga chuan engtiam halak tur nge ti an rel zui mai don ani Iran ero chuan zuni som pani ve khan nuclear ti changtlun na tur pathumna an siam to thule an man mek thu apuang zui zata IAEA in Iran laka thutluk na du omlo zet an pomhnu loka po Iran ramin ngol ala chua zui zela khovel ram sang sang in zom khom pol thutluk na chuan
Iran kal ati kham lo ti apuang ani chu darkar tampo aral le ma in zirtom ni zun ni som pathum tuk ma tak atang khan Israel Defense Force le Mossad tangrual te chuan Iran nuclear mun pui le sipai mun poimo te an bei ngal zata Iran sipai hruai tu lok le an nuclear scientist enge mozat an tha sak bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan zun ni som pathum khan television kaltlanga thu soin nichin mai khan Israel chuan Operation Rising Lion be pui thlakin Israel dam kho chuana ti der thong tu Iran sipai mun pui thlan bik te be an ni a he be pui thlak na hian la om then fai ani ma zong a o ang kumsom tam chung te khan teran chuan wal aw takin Israel ti chiata awau fowa Israel nuai bo an du awangin nuclear ral thuam an siama tun nai kumenga mozat kalta atang khan atom bom pakwa siam chua theina tur khopa tam uranium athlifima tun nai thlatlem te kalta atang khan Iran chuan englai ma a alati ngai lo danin ral thuama siam thei turin uranium thlitfim na ngorle zualin akal pui bok ti top ani lo chuan Iran ram chuan reilo te chungin nuclear ral thuam asiam chuak theiani ati voina chuan Israel chu history atangin a inzir fing to a email ma in ti chiat che atumani chuan thudi ka pom mai tur email ma in chiat rup theina asiam chuan ti top tur bible min zirtir angin tu emo in tha tuma min pan chuan thawa che chuang ma sajok tur kan ni chutiang chia chuan voin hian Israel chuan atita ani ama le ama inveng tura sakai bak nei atho chuak angin mani inveng turin sakai bak nei angin kan tho chuak ve ta ani atia kan chiat vek na thlen tir tum tu te ma chon turin voin hian kan sipai chak le huai sen te chu mi pui te nen kan ding tlanga keimani kan in ven him rual hian midang tam tak te po kan veng him tela dan chunga leng te tual tha tumna kan nor let ani tuna china chuan he chuan kal mek hian nget taka dingin ahun taka che chuakin kan thatlan pui nge turin ma ala ti hi history a chuang reng to ang ati mia mai tharuk chung leka Iran ramin uranium athlit fim chak zia le tam to zia tin zon ranin Israel official te chuan Iran beina chu Iran ramin nuclear ral thuam asiam chua lo na loin ma khwana preemptive operation ani anti Cambridge Dictionary in preemptive athil fia dan chuan mi in athil tum ati puitlin ma a engtin emo a lo chet khala an tum thul tirani ti in azia zirtom ni tu khowar ma Israel sana a jingdar thum le achan ve khan Israel Defense Force IDF fighter jet dual zani jet chu Iran ram panin an thlok chuaka an bom phur zathum somthum zet manga Iran rama missile siam chuana mun puile nuclear mun puite beituran ni Operation Rising Lion hi thuang thuma kalpui turani a wansanga thlona tui thun angaya Iran ram an panna le an hokonga Syria Jordan le Iraq ram te beina laka an him theina tur le Iran rama an ram mutchan ti hlotlin te ani a tumdanga an lo ti fo to dan ang bokin Syria le Iraq rama ral thuam enge mozat ti chian masak zet angaya chu an kal lam le holama an him nana ti mak mo ani mel mabitum masaber tur te chuan ilam Khuzestan le teran khopui huam chunga thlona le missile kap la thei Iran radar khol bun te an bitum masa zetanga a tho ni na chuan thuizet kap thei ballistic missile siam chuana mun pui an bitum le anga alung thukim na sipaiteral thuam siam chuana mun te bitum le turani Iran ram an thlolu ma a thlona tui thun angai nge ya thlona tui tlak cham wanga tum thula an let lo nan le Iran fighter rual ne na anin bei thut po a atuyan tlak cham lo angai ral matong fighter jet rual te chuan Rox missile mangin Iran radar mun puite an bei phota chu min hu in bom dang te mangin fighter rual dangin an bei chun zom thei chawani Rox missile hi Israel siam chua liau India mamo na phur thei tura Rafael company in asiamani kumsang ni le som pakwa a huai hot Euro India a khan pholan tran ani a nikum kumsang ni le som ni pali April thla khan Indian Air Force IAF te chuan Sukhoi Su-30 MKI manga kap chuakin
hlotling takin an lo en chin to ni in the prince chuan April ni som ni panga sang ni le som ni pali chuaka khan azia ka operation sindur hlotlin chana po khan kouri atu thui hle ni a hriat ani nikuma Iran ram beile nan khan Israelin amang to boka thlona le missile sai thanal nal thei khopa chuan om S-300 air defense beinan hlotling takin Israel po in alo mang to bokani chu tun trum hi ROX missile man trum thumna anga ngai theiani ROX missile te hi India rama pholan ani tirphata tang khan India chuan Crystal Mage 2 ti te po in asoi fowa thlona thlolaya ka chhuwa thei tura duan ballistic missile tluk tho thanga kap thui thei INS emo GPS emo manga abitum tur thliar rang theiani a abitum thliar rang thei ani awangin ka chhuwa hnuwa po abitum tur thar thlak sak thut ma se abitum thar tur thlang fel le diam thei mania in siam rem thiam bom mit nei kan ti ang kha ani relate tam taka thlok chak kilometer zani somnga zeta thui ka pha ani awangin mel maral thuamin alo hol phak lo khopahla atanga ka chhu ani po in atum thel ho lo tura a ran pa taka thunun zui ngai lo ani asiam chuak tu le mang to te soidan chuan atum a thel po in metar thum aya thuin a thel ngai lo ani ome tun lai thlona changkang F-16 F-35 le India chuan vor Su-30 MKI mangte a ka chhuwa theiani a apuan hat ema wangin leipon lang le leichungril thuk tak thlenga ti chevek theiani atuma thelmo ema wang le thui tak atanga hlotling taka ka chhuwa thei ani awangin tuntruma Israelin Iran radar mun puite a beina po IDF fighter rualte bom thlo chhuwa masak bera atang rengani China ram khian 6th generation fighter jet siam chuakin anei meng ni in ain chala Kovel ram dang te hi chuan 5th generation fighter jet bak kan la nei hlom meulo operation rising lion a hian Israel chuan thlona le thlona indona a chuan omzet F-35 te boruaka a thlolai reng po a melma missile le la om dang te lo hrezung zung thei tura abik takasiam S-16Z le wansanga tanga leilam beina atana tholok tak F-15Z rualte chu ral matonga amanga heng indo thlona te hi atui thun sa ringa kilometer sang khat zaruk z amel angzonga soipo a mel sang khat z thlok theite anni heng fighter rual te hian Blue Arrow le ROX missile te mangin Iran sipai te mit le beng anwa chu chema sa zeta chu min hu in an bitum dangte an bei chun zom theita chawani heng missile thunun theite mang hian Israel chuan Iran sipai ho tulu General Hossein Salami khumamu hle po ni lo anwa that theya a missile nga chuang tu Iran chu a chuan tolol missile mun pui pathum zet bei chun zom zat ani awangin darkar engemaw zat chung erle theilo khopin ati tuan fu nge ani khovel pum huwa po a spy chuan om Mossad hovin Iran rama aru ka drone an lo thu ruk te mangin teran khopui chim chaklam kilometer somthum chawala a om parchin sipai mun pui te hial po an beya Iran air defense ten an be ma in Mossad drone rual te chuan an tum an len chuak mol mana anu dewa teran chuan drone engemaw zat alo kap lave thei chawani operation rising lion tho thumna chuan sipai in khwarna barak le ral thuam siam chuana mun puite an bitum ve ta thunga ven himna khau ber pol le tunma a indona zong po a hnelak har ber pola an soi Hassan Khan Castle anti mai Alamut Castle anti bok mupuibu anti hialpo IDF te chuan an beya he mun hi Iran sipai ral thuam cher chuana mun puile ral do tura anin puwa chana mun puyani Sepa Air Force Logistics Center le Imam Ali Barak te po bei anni sipai mun pui an bei te hi Iran missile chuan vor Fatah 1 le Fatah 2 siam na le che khom na mun pui te an ni hlom Fatah missile te hi leibo ruak himchin pel roka sanga ka chuani ma se leya abitum hla lo tura ron tlabir ngun thei ani awangin Iran erle turven na atana ti chian nge tul berte jinga mi anni Iran ram chu nuclear siam theilo tur khopa beichiat ani che MT hi chiang taka hiat thei lani ma su se IAEA ho tulu ber Rafael Grossi chuan zirtom ni juni som pathum khan Natanz nuclear mun pui bei ani awangin Iran chuan
nuclear ral thuam asiam theidon lori ni in UN Security Council a riat tir ti in Time magazine chuan aziak Natanz mun hi Iran ramin uranium athlit fim na mun pui berle nuclear chakna man thei tura asong bol na mun pui berani a IDF ten an be nge na a achiat dan kim chang ero Iran ramin ala puang zar lo Iran nuclear mun pui dang te be ani om thom hria tur om lo ma se Grossi chuan Iran ram thu nei tu ten mun dang pani Fordo le Isfahan tepo an be ni in minshil ti in asoile nu no Iran state media tepo in Iran ram nuclear mun pui dang te abik takin leichungril thuk taka om Fordo beina naranin ati chiat thei ngai lo tur khopangai po Israel ten an be ti in Time magazine chuan aziak ve thung Iran sipai ho tulian enge mozat ba ka an nuclear scientist paruk zet tha sakan ni a heng sipai ho tu te hi an nuclear mun pui veng him tura abik taka Iran sarkarin ada te an ni Iran torna hi sarkarin thuchiang apuang zar te ani ngot lo chuan riat kim thei ani ngai don lova Israelin sipai le ral thuam omna te chau be ni in soima se nau pangtelin civil mi thi le hliam anom ve nual nia riat ani Iran chu thiam na nei to aman ruate po azawaya lati chiat lo ni in mithiam ten an soi ti in time chuan atar langa Iran nuclear te ti chevek tur chuan chumlo chat lova be pui thlak angai anga wansanga tanga be na chau atok zo lova internet kaltlanga be pui thlak te angai anga intelligent te manga andin hun dik tak hriat le an buzol lu chuak tura ral do mi te tirlu hial po alangai don ni in antar langbok tuna Israel sipai te din hun thlirin tlang hnuai mel chan ve vel zeta thu ka om Fordo mun pui te phin dar thei tur bom thachi IDF in ala nei lova leichungril thuk tak phin dar thei tur bom chakchi nei tu om chun chu USA chau ani ri ti in US intelligence officer Louis Penikov Scowcroft Middle East Security Initiative Director nilai mek le Atlantic Council nuaya Geoeconomic Center senior fellow ni bok chuan Time magazine ashil Israelin Iran radar le air defense baka missile siam na le sipai mun puite abei nuala wangin Iran chuan amuang lo thei lova ma se zun ni som pathum ve khan ballistic missile za somnga chuang le drone za chuang te chu Israel rama anthon lut ve ngal zata Israel bei pui thlakna operation rising lion chan le na hi Iran chuan operation true promise pathum na ming anvu ani Wikipedia a tarlana ni danin Iran chuan zun ni song pathum tu khan Israel chu nataka a chan let ngei ngei tur thu apuanga Israel rama US sipai inbun na tepo an bei tur thu an soitel nge Israel chu Hamas Houthi le Iran ramten nikum kumsang ni le somni pali atang khan ngor le zwala an ral sai renga wangin US chuan a air defense system chuan vor that tho chwa puin aven puya that hi khol chi sang le missile ka chuana te nena thok ho tura duana nia wangin zirthiam bik sipai za velin an vil renga nga ya US chuan Israel rama that system abun zat ria chian fak thei laniri lo ma se mun ni a tal anin bun nge ni in thuthar the dar tu ten antar lang hlom chu wangin that bun na apiang mai chu US sipai mun pui ti thei hial tur ani thin reng ani Washington chuan Israel le Arab ram then khat Israel le Iran inkar boruak chhia in hong thei tur te atangin US khwa le tuite chu an sahim nana anin thiar chua arem ti saka Israel ram chunga mi nge te po ti luina mangin tuma aswan chuak lo thung Israel chuan zun ni som pathum tu ka Iran laka bei pui thlak na rising lion an kalpui tur thu kha an hriat tir lok thlapa US chuan alo dong song ringota ti top tur emo a thlop zong emo po in thom alo nei mi alo ni in tarlanani tunma de upo khan Washington chuan Iran bei turin Israel sipaiten abik takin training an nei ti in juda te thuru an thormual phosak to a Iran karfunga ta na Donald Trump an adu wang nia soi ani rualin Netanyahu lam tranglo eptupol te ti puruk wang nia soi ani telbok Israel chuan leichungril thuk tak beina turchi bom anei lo ni ngei turani US nena chutiang bom chu air defense system thazok nen adila atulani chuan
aka chuana tur US fighter jet nen mewa ron pui turin angen boka US chuan that khol ni abun ti mai lo chu leichung ril thuk taka om Iran nuclear mun pui then khatte be chian na tur bom emo akap chuak tu tur US fighter jet emo athon lu thom riat anilo hei hian Israel in Iran abe tum konga US chu abenga chet lo ti ati chiang hle engkim relok sa zel ani boka US jet dan chuan khovel athong na sa hle choble chilin tuial theiman ato nga la Israel le Iran ramte chang ni lovin Middle East Arab ram sang sang te thlona thlo dan po ahong buaina sanghal hle India atanga passenger phur thlona te po an tumrama tum theilo anom noka wangin tumlok lo rama thlok lu ta an tumanga ya India passenger phur thlona te po ahong na sa hle nge ani Iran erlet po anatak zet Israel ram khopui poimo pani Jerusalem le Tel Aviv a te chuan missile le drone asur chur ani deuh bera Iran thutiam ti hlotlin na te chuan Israel marlam depa IDF mun pui te po an bituma sipai mun pui po ni lo ral thuam che khom na po a om mi alo na zuda lo nei mi te khwa po be ani nual hlom Israel Air Defense System chuan Iran thutiam te chu an lo bitum ve ngal vara azawaya ka tlak vexen ni talo chu missile then khat chu Israel khopuya mun then khat abik takin sipai mun pui po ni lo mi pui chen bit na lai te abituma puak thom in kang al zuai le van sang lampana mei khudum tak in chok chho hlup mu tur a om nok mai thi le liam anom nuala liam zat phei chu be tham lo tak ani ngal der to a damdo ina en kol mek nun na chan le si po ombel theyani awangin thizat hi alapun bel le ngei turanga yani Israel chuan zun ni som pathum tuk ma taka khan judami puite chu mani in sasenga mun himlama biruturin tual chung television kaltlangin mipui hria tirna ati chuaka Israel khwale tuite chu phone manga hria tirna thon anni hlom boka alo vaulok to anggein Iran chuan nataka achan let ngei an ring het tlatani beitok ta chu Iran chuan amuan pha tak ema wangin mipui nol pui po an thla amuang le man titi to a chuti lai tak chuan missile le drone zarwal an ron sur tir ta chur mai ani beisai aya Iran achet tlaya wangin poisoi lo tuar tu an tampha ni hialangai ani a US Air Defense chuan vor that point amo phurna alen chuak thahle jingdar korik don ruai dariat le minit somnga khan Iran missile za po tling lovin Israel abitum ti in IDF lam chuan antar langa Islamic Republic News Agency IRNA ero chuan Israel leilunga tlaturin Iran ramin missile zatel akap chuak ni in atar lang ve thung jingdar sompel hreta mipuite chu mun hima in saseng turin Israel sarkar chuan thu a pethar le ta a arhan pa taka hriat tir an ni emoni lo emo ral kheldar ari ruai renga Israel in venna fakhlo zet Iron Dome le US sipaite that air defense system te chuan Iran missile ron tla te chu an lo be len ngal char wangin wansanga khopui ri ayana sa in apuak dur renga al sen zuai reng boka bengchet le middle box hi an ni ngot lo chuan Israel him lo zia chu tu hai rual anilo choble chilin mi pathumin nun an chan nga la Iran erlet wanga Israel torna te po sarkarin apuang fai leu du big mi alo BBC CNN le Al Jazeera baka thuthar la khom tu dang te po sahim na zongin anin saseng viau hloma pindan om khau chunga tanga report an ni ti antar lang deuh fur hloma mobile phone manga thalak te mai lo chu nai set sota thil thleng lak na video awang phar Tel Aviv khopui huam chunga Kiria sipai mun pui te po Iran Beijinga atela misal ka tlak siper po ramtina atla a Israel ram marlam bial te po an bang big lo damdoi lam thiam na kai noya rigrum thila che chuak turadin Magen David Edom MDA chuan mi somrup pathum zetin an tuar ngal ni in atar langa heng hiam zinga pakhat chu nunna der thong tak ni in adang pakhat po ngai tu om tak ani boka midang pariat ero ngai tu om lutuk an ni lem lo ti in antar lang heti lai hian civil mi nu pakhat chu a hliam tuar lovin a thizui ve mai boka MDA in
liam tuar achin chia zinga mi pasari te chu IDF sipai te an ni building chimin adel zinga chan chuang ngal anom noka chan chuang ngal mai lo anom phei chuan thi le hliam zat hi ladang lam thei reng ani zun ni som pathum chu ale lam le lama thi le hliam nen mani inveng chungin ni an vui ve ve thei rama zun ni som pali alo in her chuaka Iran chuan azingai te ron chua thar le in zanlai pel or jingdar khata chia phubalak na tho ni na atan ti in Israel rama missile som tam asur tir le ta a ballistic missile an ni boka tumbik te chiam an nei hlei thei meu lo ani ange MDA ambulance motor pani po adeng chenghe nge chutachina chuan Iran ram chuan tumthum ngot missile mangin Israel abe chun zom zata Tel Aviv khopui chimlam kilometer nga vel le kalha a om risan le jayon khuapo missile hian adenga zun ni som pathuma tangkhan Israel rama Iran chuan ballistic missile zanhi chuang akap lut to a za zela somni panga mun lia thena mun khatte chuan Israel leilung andeng fu hlom ni in IDF chuan antar lang zun ni som panga pathian ni tu khlengpo khan Iran chuan Israel chu missile mangin abe chun zom zela Mediterranean tuipui kam khopui bat iam le Israel ramlai lia khopui Rehovot baka Aizola Millennium Center angchi mall pakhat Kiryat Ekron khopuya mi po adeng chia a bat iam khopuya mi somthum panga chin hriat lovinan oma inchimin adel ningeya rin anni zuni som panga a Iran missile sur le awangin mi zanhi vel an hliama then khatte phei chu ngai to om tak tak po anom nok ni in MDA chuan an tar lang Israel Defense Ministry chuan Israel ramlaili beitu missile te zinga engemozat te chu Yemen ramlama tanga ron thlok lut an ni ti in an soya mi pali zet nun na suat tu missile ron thlo chuak tu chu Houthi ho chuan an missile ka chu ani ngei ti an puang Houthi hel ho chuan zun ni som pathum khan Israel in Iran abai awang ngota telve mai an tumri lo thu an puang ve diam to a ma se Iran sarkar thunun na hnuaya kun an ni ngei zia nem nge na ang zia zangin ni ni bak anin kuang kwa reng thei ta big lawani US official pakhat soidan tar langin Axios chuan US sipai te chuan Iran missile an lo kap tla ve ngei ani US sipai te hian Iran ram hual vela tanhmun an khwarna arei to a Houthi helho bein Mediterranean tuipuya po an long liante an da nual to boka US le Iran in biak na a hlo cham vai chuan B2 bomber tenen mewa Iran nuclear mun puite phin dar vek tuma loin sang phek sa reng an ni awangin Israel leilunga bun to sa that ringot lo deuh mang po in US chuan Israel hi kil sang sangin aven pui renga Axios tarlan dan hi chiang viau lo ma se US sipaiten Israel beitu missile an lo kap langei ani ti asoi hi arin hlel om viau lo Reuters le thuthar the dar tu tam takin US UK le France ram te po Iran chuan awau thai ti in antar lang hloma Iran ramin Israel abe na missile lo kap la anom chuan Middle East vela an bukhwar na te chu longponi ro sek sek mel maka a an ka telve ngei tur thu Iran hian alo soi to a Israel le Iran inkara om Jordan Syria le Iraq ram te po in Israel beitura Iran ral thuan thlo chwa tirte an lo site la ve nual ni oma chanchin tharlama kan mu le hriat te po kha Israel sipai te thu chuak ani a Israel le Iran karche a Arab ram om te chuan Iran missile emo drone emo an kap tla ti in an mani chuan an tar lang hau lo thung Iran chuan uranium athlifim nge ya za zela somruk zeta fira athlit fim nge thu po apha hek lo ma se nuclear ral thuam asiam lova siam na na manzui po atum hek lo ti in tana kho ngar thin IAEA chuan Iran chu ti top ani lo chuan Iran nuclear thlit fim dan hi asang uchuak em mai ti in thutlung na resolution asiam kha ania chu tun tuma Israel le Iran in be chan ber hi ani ti kanan tar lang non le kher te ang achan chu nuclear bomb nei si lovin turam ma in za zela somruk zetin uranium an thlifim ngai tlat lovani Israel in Iran abe chan chu ai ko top tanani ti in Scowcroft Centera International Security a Senior Director Matt Kroenig chuan asoya
hun atam tok to lo ani ber mai Iran hian nuclear bomb nei turin solkar tam amamo to lo ni in mithiam tenan chut atibok met hi President Bush Obama le Trump sarkar masak hun chungte a Department of Defense a lo thok to US intelligence lama mithiam bik ani Iran malak nete chu ti toble ti chuan op nilona sela chuan solkar tam aral le ma in Iran chuan nuclear bomb somtel siam theina khopa tam uranium thitfim sa anei to mai dona chu wangin man mo taka Israel ramin Iran abeita mai hi thilti om tak ani ati na tlukani chu President Eisenhower Atom for Peace policy awang khan kumsang khat zakwa somnga pasari daya to khan Iran ram chuan a nuclear program hi alo kalpui tan dai to a khati lai te khachuan US le Iran ram te chu an tangrual ani kha kumsang khat zakwa somsari pakokuma Islamic helna awanga Iran ram ne na anin kungkaina achiat atang chau khan US le European ram te chuan Iran nuclear program an puina anti top ta chawani kha kumsomni pani chungzet USA le European ramten Iran chu nuclear program nei ve theiturin bana kai policy mangin an pui ngar to thin ti na ani atoi zonga soi chuan Iran ramin nuclear program akal pui ve thei chan chu USA puina wang liau ani kumsang khat zakwa somsari pakwa achina khan US chuan Iran nuclear program chu amit mei rukhiaw renga kumsang ni atang phei kha chuan Iran nuclear program mun pui ber natans phei chu khovel mit meiron ani le zwalta a ma se Iran ero chuan a nuclear program chu aral muang zong le ram mi pui te chhor tang kai thei tur zong chawa akal pui thu soin ram dang mithiam te en dik po arem ti lo zui ta zelani United Nations chuan Nuclear Non-Proliferation Treaty anga ramdang mithiam te tel nge ya endik le vilpui zui zel atum hlo cham ta fau maya Iran chuan lam ringot chu rin ngam ni in a hlei thei meu si lo nen President Donald Trump do theina chuan adol talova kumsang ni le sompariat khan Iran le President Barack Obama te tho ho na thuthlung kha aban san ta thut maya Iran ramin a nuclear program akal pui dan chu chiat rup na turani ti in Iran ram chu nalutuk tak main a hrek zui ta ani Iran ram sumpai din hun chuan atuar na sanghal em maya chuti chung chuan ngongol zetin a nuclear program chu akal pui ngor le zual sawa International Atomic Energy Agency IAEA vilna man ruwa abik takin mishing tel lo po a ral khat atanga an vil zui reng theina man ruwa CCTV te chu Iran chuan a hlip ta vek mayani kumsang ni le somni pali atang khan Iran chuan Natanz le Fordo muna a nuclear thlitfim na mun pui te chu thar tho le in kumsom tam liam ta chung zonga anti thei ngai lo khopa tam le chakin uranium a thlifim chun zom tatluk tluk maya sang zok le chak zoka thlifim thei turin manro chang kang zok te a chalut zela tuna athlit fim zat za zela somruk hi nuclear bomb siam na atana uranium thlit fim ngai zat za zela somkwa zet ani tahial maya bansana neka angor zwal sau zela wangin International Atomic Energy Agency IAEA chuan UN Security Council a report a theluta UN Security Council point atir lama kan soito ang khan June ni som pani khan IAEA report chu thutlinga apom ta si a chu US remti na hak chuang masasi se lova Israelin June ni som pathuma Iran abe chan kha ani Iran official te chuan anramin nuclear program pathum na tur an hong thar le to ti in kumin kumchan ve malam khan an lo puang to a US norna le Israel vauna te awangin lein huai chungril thuk taka bom chak berber po in aden chian mai theilo na tura an nuclear program te suan luta thuruk veka an vau boka chu US le Israel chuan vauna satlia le nuclear program changklung zo ka an kalpui thei awanga anin soi theina a angai sak thei talo ani ber mai nuclear mun pui tak chu Iran ramin pathum chawanei ti in National Intelligence Council a Near East Viltu Deputy National Intelligence Officer Louis Jonathan Penikov chuan asoya pu Jonathan a hian Natanz Fordo le Isfahan muna Iran nuclear thlitfim na mun te tin zon ranin asoya
heng mun pathum te hi hlotling taka anti chian ngat chuan Iran nuclear program chu anuk le chiang khopang le ti in Time magazine ashil ro khol na tok lova kaltluang pur theini ta se Iran chuan cholkar khat chungin nuclear bomb pakhat dai zel uranium athlifim theya tuna athlit fim sa le akhol khom to te mang chau po in nuclear ral thuam somni pani zet asiam theider to ni in IAEA chuan antar lang uranium thlit fim sa nei khol treu ringot hi nuclear bomb nei theina alani mai lova acheng met per tur te po Iran scientist ten an siam chuak ve thiam ani ngot lo chuan ramdanga tanga an chok lu le zet angaya chu wangin tlangrin ang chuan Iran ramin nuclear nei hi asam lam viauri loveti in heti kongami thiam bik ten an ngai dan an soi Israelin Iran ram abai awanga zun ni som pathum zirtop nia mi puilungoi lo ten kong an zo na khan Iran thu top nei tu Ayatollah Ali Khamenei thalak kiang maya Iran mi mai tuam pakhat chuan Lebanon rama in khwar Hezbollah flek avai luap luapa hei hian Iran chu helhovin an thlop ngei ti atilang chiang hle Israel Prime Minister Netanyahu chuan Iran ramin nuclear bomb nei chuan chu Israel nuai bohlen na tura angai min mi a Iran hroi tu tela in khovel map atanga Israel ram nuai bohlen mi an du a an tumber ani thu walau takin an soi ol lova an tum ti hlotlin na kong khatanga in Hezbollah Houthi le Hamas ho an vul ta chiam mai ani ti in Time magazine chuan Asia kum somriat kalta khan natjinun ron na tuarin judami pui tam tak suat an ni a voin hi chuan Iran sarkar wanga nuclear ral thuam manga min chimi an tum na hi judaten kan tuar du to don lo shim ti in Netanyahu chuan zirtom ni tu khan asoi Israel tanrum rut tu US chuan Iran ramin nuclear ral thuam anei turani lo ti ngai dan anei chu so son ala tummia lova Israel khapta karwangin Iran chu inbiak na manga chinfel ani thuai theinan sans voi ni na an om mek ani ati du leka he hun tha hi abo pel le zel chuan Iran lalram lo ni to thin ang tak ngial po changjui theilo khopa engki man chan vek hun ha khleng lo sham turin avau cher mai Israel beina awang khan Iran chuan arampum huapin internet signal ati top hala hei hi Iran mi puite hel tur aven thei be sewang ani pakhata inbiak po na athat tok lo chuan hel tura mi puite anin lungrual mai theilo be sewang ani ber ma se Iran ramin internet signal ati top hian chandang ala nei cheu ni inalang Israel chuan Iran ala bei vele theya Iran point Israel bei ala chol san chuang lo bok nen mi puilung oi lo pung khom ti vel lek chu chuan lam atling ri lo thei internet signal aom lo chuan Iran rama Israel en thlatu Mossad la cham bang tele an miroi te tan chet ngai na aom don lova internet kaltlanga intelligence khonkhom konga Israel tuan atifum anga Iran khol thluak nei nuclear program atana lo theilova man nge ngai chi te an suam theilowanga mipui mimir mobile phone manga intelligence khonkhom po a theilo burdon ani Israel mithiam rual te chuan Iran nuclear program hi ral khat atangin tum khat ai tam an lo ti chiat sak to a Iran rama changlo po indo wanglai tak chuan internet signal te hi ti top ngai ani hrim boka ma se tramakut dinglam achevele tatlat mai Elon Musk a SpaceX program chuan Iran rama man thei turin a Starlink khol te chu atinung le tatlat mai chutia khovela internet khol changtlung berchi satellite in Iran ram achun tak ru na chuan Iran rama Starlink nei apiangin thukal lam le ho lam an thria chunjom zung thei to don ani hei mol mai hi Iran rama en thlak na thok tu te tan mal som na ani lo thei lo wanga Iran mi pui mi mir hrim tan po Iran sarkar thunun lova engkim an mu le hriat theina hnar poimo top khok ani ngei don ani kan hriat ve mai tur chu Elon Musk a Starlink hi chotol tiat lek satellite ipte puya a mei thei khopa te le zang khai ani a wansanga SpaceX satellite nena thlunzom ani awangin USA mi maldin company pakhata ani boka
khoi sarkar ma in anno man ma ka an thunun mai thei lo turani en thlatu dang chu thu thana po lo da ta ila drone enge mozat Iran rama aru ka la lut thei Mossad enge mozat latang khang te tan chuan nara hlit phoi ang hlau ani nge yang le taka Israel chuan zu ni som pathum zirtom ni tu ka Iran awarun ba khachu he thu zia lai thleng hi chuan alarun chun zom le lova zirtom nia thok chuak fighter jet zani rual khal tu pilot te kha an va in him pialin Israel rama an let le vek ni in Israel sarkar chuan apuanga Iran la in ballistic missile le drone mang chawa ala beiri awangin ral ramaram mu nunna chan tur an la nei veri lawani